Saphinde futhi sadibana mbukelo khona ekhaya okhuluma futhi yena futhi udokotela wakho udleme umthandazi. Sixolise kakhulu nganza kwethu baveza abantu ukuthi abasangazi basangiboni ka YouTube. Kusuke khona lapho ngibhizi khona ngilungisa izinto because ngimuntu ongavezi konke. Kufanele ukuthi umuntu umuntu othinta mina uzovela afe or ngizombulala or ngizomthakatha angikho leso sigaba leso. Mina into engishoko ngizokhuleka ngithandaze nawe futhi ngizokukhulekisa nawe futhi ngizokukhulekela einkingeni obhekene nazo njengembulo mokhona ekhaya. Ngisekhona nguye nani nga YouTube channel uyatholakala Dlamini umthandazi. Ngibe ngilapha eSoweto nge-31 zika July ekuseni ngo9 o'clock ngibe sengifikile eSoweto endaweni yaseGoli nganza kwethu. Lapha nge7 ka August ngibe ngilapha ke eThekwini nganza kwethu. So njengamanje ke sike konke okuningi ake sichamuke ke ngathi uyibone insebenzo kaDokotela Dlamini lena ikhona ngiphethe insebenzo yami lena amakhandlela elibovu limhlophe liye blue liyelo intambo yami le insipho le sunlight isikhulekelwe kwinivasena futhi nawo osebusisiwe nganza kwethu vasena ngiyobusisa kucala ngihlanze vasena nje kunjalo bese ngiyakunikeza amanzi isigezo wesithunywa insebenzo lena imali uvulekile uvumokoza nemhlophe uyageze kube mhlophe bemndle impilithandeke kwenegazi wesicitho ugowando locksmith lo namazi kakhulu phosamene kufe wena lo uchela umuzi uchela ekhaya uchela icele ngikho khona ekhaya uyawazi ngemaphezisi ake singena namhlanje dala kugcina I think usongikhumbulile nami I miss you too. There we go. Ngicela ibize bonke abantu abakhona njengamanje ngizocela ukuthi uthumele SMS njengamanje umprofeti I'm happy ukuthi usaphila usesekhona usesekuyinathi emkhulekweni. Thumela inkinga zakho zomndeni wakini nabantwana bakho mina wakho husband wakho wife wakho relationship yakhe ebhidle kuyonakala ngicela ungithumele nje manje ngifuna ukukhuleka nawe ngifuna ukuthandaza nawe mbukelo khona ekhaya angindaba lento eyiningi eyivela ngaphandle ngapha napha but ngithi uNkulunkulu ababoshiwe abasemajele abaseyinkingeni abakuphi uNkulunkulu ngicela alule ingalo yakhe alule isandla sakhe ngoba ithi sisho alikho soka engenasici mbukelo khona ekhaya. There we go. Ngicela babize bonke manje sengibalindile mina umama wakho mabakho ngicela ubike bonke abakwazi ukuhamba usejele ugulayo okuphi thola umsebenzi usenkingeni uselahla ithemba ngiyacela unika mina just ithuba ungiphe nje only 3 hours ngikhulekile from manje enkingeni obhena imbukelo khona ekhaya. Ngiyakuzwa ukuthi wena usomoshelwe imali uthatha imali yakho ayimise inyanga dlala ngawo uzangodlala ngawe bela bendabuko bathanda dlala ngawo bafuna dlala ngawe ngicela ubeceleni lokho ayikho into eyoza kuwe ngalula funa ufight ulwe udibane nebunzima. Ngimthandazi ngiyathandaza ngiyakhuleka ngimuntu onesiphiwo semanzini onenzuzo yasemanzini onemdawo yasemanzini okwami nje kudiphendele kuphi emanzini. Ngithi ngicela ke njengamanje ngizokhuleka abasekhaya mama kaNdlela nebakhaya kithi nebasekhaya bogogo kaNgcobo babe ngiyami njengamanje mbukelo khona ekhaya ngithibiza abantu abakho biza umndeni wakho wonke nkosikazi baba kithi abantu abami omama baba mkhulu gogo na umprofeti ufuna ukukhuleka nathi ngicela sigijimenise kuye njengamanje sengiyakhuleka ngicela kubala ngifike ku5 bese babiza bonke babe sebakanye ngenihlangene nizongibukela njengamanje 1 2 3 4 5 Kosemakhosi egameni lakho Jehova namandla mkhulu esabeka uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu ongcwele ngikhulekela amandla lwangiphawu namdalizo umhlaba Jehova namandla mkhulu esabeka ngiyakhuleka ngize kulunga ngiyakhulekela amandla semanzini umdalizo umhlaba isithunywa sivuleke indawo zonke uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu ongcwele la kunzima khona konke bese kuyakhaya konke bese bamalula Jehova namandla nangumbukelo khona ekhaya yagula uneyilonda ugcwele umlomo ugcwele inyawo ugcwele umzimba wonke akawuthola umsebenzi ushado wakhe uyabhidlika abantu abafuna ukuphuma phambili uyalunywa unesicitho ufaka bebusuku phuphe adla apho agijiswa ngabantu apho balele nemuntu angekho duzane naye kunzima ekhaya abantu bayaboshwa abantu bayafa kosemakhosi ngikhuleka yonke imindeni ngibukela konjengamanje ngithi uNkulunkulu namandla ngalamandla owangiphola Jehova namandla nangesiphiwo sami nangesimo sasemhlabeni ngicela usikhulekela sonke ababoshiwe basemajele nabaseyinkingeni uNkulunkulu aphakade yenza isimanga yenza umehluko kumbukelo khona ekhaya Jehova namandla singenzele ukubukwa yizwe masingenzele lelizwe kodwa masenzele ubani uNkulunkulu sithunze indawo yokuphi engale lapho singaboni khona uNkulunkulu namandla wakho semhlabeni kuyasala Jehova namandla uNkulunkulu ongcwele sifuna ukuba ngamaboss sifuna ukubusa wazi imithi
siyazazi iwasho siyakwazi ukulapha siyakwazi ukuprofita igama nesibongo uNkulunkulu amandla moya ongcwele wenkazimulo sithi singabe bendabuko singabakho uNkulunkulu phakade senze sithande umsebenzi wethu wasipha wona amandla wasenza wona siwathande phinde futhi siphisa abantwana bakho abahluphekile singadlali ngabo inkosi yamakhosi lapho sona khona mongcwele sithathelele uNkulunkulu phakade Jehova namandla ngamandla kaNkulunkulu namandla kuphila wonke umndeni ngibukele njengamanje uyawuphila ngicela wonke umndeni uthi amen ngicela ukhonekithe mbukelo khona ekhaya lamandla angene kuwe uguqa amadoda wena ngikucile ukhuleke uthanaze nami wethembe yethembani nizophumelela mahala ha ngaphandle ukuthi umfakele imali ebank ku-account lokhu ngibuka nje ngikhuleka kukhona kuwe bese kuyashintsha egameni lakho kuze phakade haleluya mbukelo khona ekhaya njengoba ngumthandazi ngiyakhuleka ngikhulekela wena mbukelo khona ekhaya ngithi uNkulunkulu makakubusise entweni obhekene nazo kunabantu abakhona njengamanje bahlumezeke empilweni zabo bayaphupha bese bayakhohlwa ngisebenza nami le uzokusiza mbukelo khona ekhaya unenhlanhla wena bese kuzavuleka zavaleka ngicela boma bethu abazali bethu abakhona basemakhaya kunabantu abangangana lapha abasemakhaya thobana abademoni akulona idemoni le demoni kunesiphiwo ngiyaqala ukuthi nikhona emakhaya nilandele kakhulu la ke uthuthe kuningi ngifundisa kona ngithi mina kuwe mbukelo khona ekhaya impepho zehlukene kanengi ibovu usolo umhlabathi lo omhlophe kukhona okwenzayo kuwe ongivulekayo mawufutha ngokugeza ngako mbukelo khona ekhaya uthatha ini amakhandlela sakafika entweni ethengwayo efaka iswasho nento eyiningi sizakhuluma mina manje ngani ke ngempepho namakhandlela namanzi omfula amanzi empophongo asakhulekela amanzi akasakhulekela abusiswa abanamandla amakhulu mbukelo khona ekhaya isithunywa esingene kimi sifike sangikhisa izinto ezimbili sifike sangikhethisa sasathe asifuni idona emzimbeni wami sifuna ini iblue sea ubasana lona onganuko ongenamakha sifuna ini sunlight uma ngangageza ngenye insipho ilale kuqala nalesibili kufika iphupho kuthiwe yini igama losokwenza njengamanje mbukelo khona ekhaya umuntu nemuntu nesipho sakhe ngiyaqela ukhuleke nami uthaze nami lento uyive ngaphakathi ko uyithande lento ongeyona lento yesiphiwo yekuba namandla yikuboniswa ungajika endleleni kumele ngisigwala isikhipha inyosi live inyosi zihlaba inyosi athi hayi mina ngisakhona sangayekele noba ngathina abantu ngibe bendabuko mina ngimile ngedwana angidingi kwesekwa ngithi osenkingeni njengamanje osejele uNkulunkulu uzohambela kuye ongathole umsebenzi uNkulunkulu uzohambela kuye abadlala ngomunye umuntu ithunywa zizawumvikela lowo muntu loyo angikwazi kufungela abantu uba mina lento enginayo ngayipho uNkulunkulu angiphuqele uma bekunini inkosi ibusembukelo khona ekhaya ngithanda kwamampela ngithemba ukuthi nani ngiyangithanda futhi nani ngiyangijabulela inkosi ngibusise ekine ebhena njengamanje ngicela uyithume njengamanje inkinga obhenayo ukwazi ngikhuleke nawe mbukelo khona ekhaya ngiyabonga inkosi ibusise